Tui Tala Fou tol whaapoponga Tala Fou mai le siufonga le laumua mō le nei tae ao. O le taulele alena whanai leo mamali wai I wainu yo matai le asotofi taluai. Wa ta ua sati poti pe tui whaafo I whaamalo si mai New Zealand I le tausanga lua fesfolulua. Ona whaamaumau ngai ni amionga whaatupo vevesi. Pe ona lipoti e le staff. O tane wipa na maliwa I lava le vaenga na whanai leo. E uina whaatino I aile fesoasoani mua. Sa ia tau fia whaamalo si se tamaita I mawhaalala se au upea ngai lona ua. Na tauti poti mai New Zealand I lalo tula fona Australia mo whemalanga inga na mua tula I whaamsnonga ina ua whaato ase full found tausanga e to sai mawhaamaumaunga na whongai nei Australia mo lona sitiseni. Ma sa tau lau waile tūlanga pito silio nātu ngalu iai o le whaawau pia leo na whaatinoina o ni soli tula fono. A o le ifanaina I leo I la stofi taluai sa whaasufi mua na ia si lima mana tā awe leo pe tu soli tula e tasi lea na whanaina ai mai whaatasi foi o na whaapā le whana. Ua mai ase suenga le komisina mo le soifua maloloina ma mana onga whaapitoa ma ua maa waile silia malilua se lau valu se fulu o ni tusi e le mawhaiona whaini tui pui o le COVID mo nisi o I tu ainga o ngase na whaia le formai o Dr. Joni Chirard. O se tasi te I tui pui o le COVID sfuluiva na mua maua ia ngai o inga le formai ni suenga ale News Hub I le lua whelua tasi. Ai ole suenga fole na whaia le taiminei Sāmoa wai, sa le whaamaoni, pe na whaasei na fo ngase na tutongia la tupe ile tui pui le COVID-19 fuluiva na yeini ata na puina na nai se saili linga le News Hub. Inga yo inga le formai, ile li pote le komisina na whailo ai, e lua se lau valus fululua ni pepa na tu sia le formai, ma tu ina atu I tangata ngase whaatatau le tui pui. O le whawhitauli, o na sātusi I lunga o ia pepa, e le tāla whea ngai mo le tangata ngase wa umieina le tusi, o na whaisona tui pui o le COVID, o na o le ngase o loa a whiai peitai, e le ini tūlanga whapeana a whiai a tangata, sa tatau fui o na whaiani tui pui o le formai, ina ia mawhai o na ia whaia siaki o tangata ngase peitai, e le aini o na tuina whaia. Wa ioina ni polo kalame o polisi le vāmale Act whapea male New Zealand First, ma ua o whaatala noanga le taiminei, I tūlanga tofi mo minista pe ona sauno le taitai o le National Christopher Luxon, Ilia so ananafi. E te le lava se la asanga ua ausia mai le pole asosaio o mai ananafi whaatala noanga mo le whaunga le whainga malo, pe ona iei malilia ngai polo kalame mo polisi, e pe ona sauno Luxon, mai tā ua le whaamautinoa, e mawhaiona lātou sainia polisi a vaenga whaupwhaita I tasi, ma polo kalame ua o lātou I o e whaatasi iai, wa tele lātou whonotanga pe ona whaanga solo, mana tele I whaalungo lava I ni atunga lunga, ma isi vaenga whaupwhai malilianga o polisi, I malilianga ua whai ai polisi, a pāti I taitasi, pei ona tā ua le taitai o le National. Sale I whaalia se whina ngalo le taitai o le New Zealand First, whao vasa mana I Winston Peters. Po o fia I tūlanga ua o iei malilianga I polisi pe ona tā ua le aso ananafi, na sauno Luxon, pau lava le anganga whaafitai, e le ono nofo I le atuno o Nevalani, le no o atulu se fulu masina, o tau whaatu lava se whainga malo, mai eilo na manatu, o le tele lava o vaenga, ia ua mai ona whaatu langa I le vā o vaenga wha upu whai e tolu, ai olo ufa ngā solo foi I se awala lelei, a wā se whainga malo fō mautu. Ua whaamawina le si itia mawalunga o fō mai ua whai uina ua onga ua saini, ina ia o uina I lātou ni fō mai mo ainga po general practitioners, a matatu I le tausanga a sau, na tā wale Royal New Zealand of General Practitioners, e to alua se lau tolu sifulu iwa fō mai o lea a matalato wa onga mo le tolu tausanga I le masino Januari e whaapitoa mo whala au mawaila au mo tonga fitinga o ainga. Na whaalia le Prestene, Dr. Samantha Merton, e 5% o si iti aile numero fō mai moia o onga pe a fuaina I tausanga watuana I atu, o se fua le leo ngā luenga whai whaatasi. Ale whaala putuputonga, whaapea le te whaatu ora, ma isi whaala putuputonga sa ngā
lulue malo se whailo le tāu o le ngā luenga mai e matawhai oi a telefo mai o le ala ititi le taimi e whaatalitali i tangata mō siaki. La ititi fo i tū lai whaalangolango ai mō au nanga i taimi e tāpuni ei whale mai whaapea ma au nanga i mō mia wawei tonga fitinga ma whaititi e fo i le mamafa ma le tele o ngā luenga ina ia mawhai o na tele le taimi e whaalu e fo mai mō tangata ngase ngase. Ua maulia le whaamasinonga se tangata e ana se pā ma se whale ainga i au ki lani, ina ua mai asu engai māsina e whā, ili le tāla whea ngai o luna wa ainga o ni tangata whai ngā luenga mai whafo se to tolu, e li masful tolu tau sanga le matua le tau lele ana lokaina, ili aso sful fito Novema, pe ona tā ua le mata ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau mga luenga, mana whailoi le MP, e whaata ua tele lo fisa o whemalanga e ngā New Zealand, le puipuinga o tangata whai ngā luenga mai whafo, mai le NOV i le suenga ma le molianga o tangata taitasi e au fia i le leanga ma le tāla whea ngai o le waainga o tangata whai ngā luenga pe ona whaaliai Stephanie Creighted o le MB. O whaalia e whaalapotopoto ngā New Zealand e whaamalo sia tu la fono wa atili whaatuptupla ia le lamati o whanawiti mai whainga mātanga i lunga upenga ta whailangi ona o le interneti o lo ngā lulu e whaatasi lo fisa o tiute leo ma le matanga luenga mo mata upole loto i whale e sa ili mai ilo lelei po aita mai te o looa a fia mai e whainga whaasolo la fono ai le ngata ilea o le sa ilinga o ilatou o lea e whaia sa wanga o whanawiti lungo le interneti New Zealand whaapea male lalolangi. Ua whailonga ina ia whaalapotopotonga le aso whaapito mo tamaiti le lalolangi e whaata waile no fosila fia i aia tatau ma le ola lau le leo whanawiti. Na ta uela o fisa o tiute o le sao le tekonolosi o tele i fo isoltu la fono ua whaia e au fia i malungo le interneti e tangata ne mawhai o na lalafi tua o le poto wha tekonolosi peitai o lo opito a whai nai whanawiti e mai se lava mai sa wanga o ngā mātanga na whaalie leo o lo oto maupea lo lātou tāu maunga ina ia whaamalo sia tili lo lātou so o tanga mai si whaalapotopotonga ina ia mawhai o na maua ma whaasala ina le au soltu la fono o lo o whaia ia mionga. Na whaasilsila le whalitupi o le Kiwi Bank o le asi itiana pasene tului le aso nafi mo nisi o nononga tupe mo whale a matamai ana nafi mai le fitu tesima le 2% sa iai pasene tului tu mau mo le ono masina wa si itia atu nei i le fitu tesima le tolu wiva pasene mai tesima le tasifa wa whaau popoina o rates masani o le asi itia mai le valu tesima le 2% i le valu tesima le tolu wiva pasene wa whaiei e suinga a o tuma o pele pasene tulu i tupe al fal tupe wha leo i le 5% na wha lia fo i le Kiwi Bank le si itanga i tului mo nono ngā tupe i e wha tau mau mo le tau sanga e tasi ma o si itia mai le 5% i le 5% o le asa luas fulfa Novema le asfarile nei o le atoi whai eisa isi polo keti ale mana moana e pepe se whaatasi e lau whai pese le signature choir a taina le orchestra tele New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra ma o le awhai le au kilani le Spark Arena. Sāmoa tua whaatumulia le konseti mo mole na whai e Wellingtone i le tau sanga talwai ai olpol kalame le asfarile nei au kilani o le au fieni pese Pasifika se fulumal tolu o le au whai pese le signature choir o lo i lalo le taita inga le fionga whepulea i Helen Tupai, langolanga sua i Eli Susunga i a Chadra Tupai. O le atatala ina se tusi fōua le li ipitosili ona le leila na taalo i le lakapio le lua whelua tolu, le Susunga i a Adi Savea. I se whaamatalanga Adi lunga le 7 sharp i le aso nafi, na ia whaalia ai o lea tosi o se awala e whaosofia i tupulanga talavou au whaalotu te lei fo i le anganga o le whasosoani i si tangata i taimi o a Sofia Fia. Ia o whaatasi le ngalue malosi ma le fina finau ona mawhaile ona ausia so o se mea e pei fo i ona ia whaia. Sa ngā lulu e whaatasi Adi ma le One New Zealand i le One Good Kiwi o se polo kalame fo i le se laua whetalai masina te itasi i whaala potopotonga whesosoani le atunuu. Sao la tau ngā lulu e whaatasi e tusi le tala anga o Adi mai taimi o la ititi ilu i tau sa whianga iei maia a oa o la nalakapi na whaali e Adi o se whaamanianga mo ila uamalona uso Julian le tale ni e le lakapi mai lava i le laiti ai onisi ta alonga sa whai e porirua po le hat sa ngā lulu e malosi na
o la mātua. Masai eia sona le mawhaiona o ia o ngala kapipo ta alonga o na sale eisa lātou ta avale e whaamoemoe i ainga mauo e mawai le lifi e whaamāsina o ta pena le tusi mana tusi eina e Jono Hauset. O ari o le ame pasa mo le One Good Kiwi o tupe uma o le amau ma le whaataunga le tusi o le alu le Kiwi Christmas Books o se vaenga fsosoni mawhaiona mawini tusi fōu mo ainga e le ngā whatio na whaatauni me alofa mo le kirisimasi mo a lātou whānau. I ta alonga, o le taimine olo o tūlanga mō moni uka le tōni e leo whainga o pine ua maua i ta alonga le Pasifika i saute le olo o tali malo ai le ato Solomona e valu auro, fitu siliva, valu apa me mea, lua sfultolu leo whainga o pine, lona lua i le ato Solomona wa 5 auro, valu siliva, wha apa me mea, se fulu fitu leo whainga. Au se tali olo o tūlanga tolu, 5 auro, le ise siliva, tasi le apa me mea. O Sāmoa lo i le tūlanga iwa, tasi le auro, tasi le siliva, tasi le apa me mea au whainga e tolu pine ua maua. Ai olo uwha ngā solo pea ta alonga i lona vai aso mua mua. I ta alonga le volleyball na whaia ina i tama i ta i Sāmoa ia fiti. Tolu seti i le tasi. I ta alonga le lakapiliki, Sāman malo i le awa tama i ta i fiti i a Sāmoa, lua sefulu lua i le sefulu le ta amilusanga mua mua. Ai whaia ina fiti i a tonga sefulu i le valu. I le ta amilusanga le i tō pāwali i ta alonga lava le lakapiliki, whaia ina i fiti i a Sāmoa, sefulu valu ile sefulu lua ile ta amilusanga luna lua ile poana po. Tala Fou ia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga